Ori na baya arwaru amurimu wa kuhora gatema irathi na mbere kuongerereka wodi-ini ya Rongai KAJIADO ya Rũgongo. Muungano wa atungatĩri kuma kaunti-ini ya KAJIADO nimaikitie mugambo kuri thirikari ya Gavana Joseph Ole Lenku niguo gwetha kihonia kia wagi wa maĩ matheru ma kuhuthira. Ombi letu na maoni yetu ni serikali ya kaunti ikiongozwa na mheshimiwa gavana wetu tunatabua Ole Lenku waigirie kati maji patikane kwa wingi ili huo ugonjwa upate kuondoka kwa watu. Serikali majukumu yake ni kusaidia watu, na wakati serikali imenyamaza, watu wanaendelea kugojeka, watu wanaendelea katika kiangazi na njaa ni baya. Majukumu ya serikali ni kuchunga watu wao, na tuna imani kubwa ujumbe huu mfikie rais wa nchi na ufikie gavana wa hii county na wachukue hatua. Haja yetu kama wananchi ni watu wasaidiwe. Kuna cholera outbreak kama vile askofu mkuu amesema, na kuna kuwa na issues za magonjwa simply because kuna uchafu mwingi sana KAJIADO North, na watu wengi wameathirika, watoto wengi wameathirika. Sometimes utapata ya kwamba hata watoto wanalala njaa, hawana chakula, shule hawaendi. Kuleta permanent solution ni water harvesting. Kuwe na njia ya damu kutengenezwa, maji iwekwe, watu wako na mashamba, na hii mashamba iko na rotuba mzuri. Kukiwa na maji, njaa itakuwa story iliyosahaulika. Na kuona kaunti ya KAJIADO nimwe ya kaunti igomeirwo ni ng'aragu kumana na wagi wa mbura, ni maugite ng'aragu ni tigithĩtie nginya makanitha, kuona namba nene ya arũmĩrĩri yao maraikara muciĩ magetha gĩa kũrĩa. Kanitha citũ nĩ ihatĩrĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa kwaga cirika. Andũ mahuta makaga gũka, na andũ mathi kũiga tũbiacara makaga nginya gũteithĩka tondũ riũa nĩ rĩaru mũno gũkũ. Andũ aingĩ indo nĩ ciathirire, ng'ombe nĩ ciathirire, na rĩu tegemeo to nĩ ng'ombe rĩ, andũ onao nĩ tũrahoya mũno Ngai andũ matikae gũkua nĩ ng'aragu. Eni rĩrĩa mũndũ akĩrara ndatherire egũka atĩa? Mũndũ e mũhũtu rĩ angĩhoya atĩa? Ona mũndũ mũhũtu rĩ kumwĩra mwathani arogocwo rĩ ũhoro ũcio ti mũiganu. Ngoma ya nda rĩ ĩkũmagwo na thani ĩkĩndũ. Kiribotera Njata TV kuma Rongai KAJIADO.